Bijeljinska publika sinoć je imala priliku da premijerno pogleda monodramu pod nazivom Kraljev put, koja kroz lik kralja Petra II. Karađorđevića, kojeg igra mitrovački glumac Vladimir Balaščak, vjerno prikazuje njegov trnovit životni put koji je dugo sakrivan od očiju javnosti. Koje ja recimo u osnovnoj školi kao mali dečak nisam mogao da naučim i da saznam, a to je da on nije bio izdajnik. On je bio jedna orahova ljuska u ogromnim okeanima političkih velikana i bio je jedna velika žrtva i s pravom nosi taj epitet kralj mučenik. Jer kako vi možete reći za jedno dete od 16, 17, 18 godina da je izdajnik? Kralj Petar je prema riječima glavnog glumca imao nesrećnu sudbinu da kao mlad ostane bez oca kralja Aleksandra koji je ubijen u Marseju i da nakon njegove smrti preuzme krunu i sav teret koji ona nosi sa sobom. Na pitanje novinara da li je mladi kralj dobar odgovor dao prihvatajući pakt sa Trećim Rajhom, dramski umjetnik Vladimir Balaščak odgovara. On je bio dete i ne verujem da su njega puno pitali. Više je tu odlučivala tadašnja vlada, a on kao mladi kralj, jedan obrazovan momak koji je govorio jezike, koji je želeo svako dobro svom narodu, nije tu mogao da utiče puno. I samim tim što su uticaj stranih sila, kao i dan danas recimo prema Balkanu, u ono vreme možda bili izraženiji i to je doprinelo do toga da on bude bukvalno prognan iz svoje zemlje i odvojen od svog naroda. Monodrama Kraljev put, koju je režirala Ljiljana Ivanović, realizovana je pod patronatom Kraljevskog doma Karađorđevića i princa Aleksandra II. Karađorđevića, koja je nakon premijernog izvođenja na Belom dvoru pred kraljevskom porodicom Karađorđevića izazvala lavinu emocije od strane potomaka kralja Petra II. Štitio se kapom i debelim kožnim kaputom.